Adan munge meeduge program fashagen gergo faha kodin hen to medaki mi banada gam gotum faha korana rohunge duwa heden alun munge mi duwa guligen tibe fulna hame program ge komisi sabakun harakata ka debe fulunge mi duwas faha kurma gule gotum tibe fulna hame malmat hissa kurma taka interviews genisten wa ka salun kuri faha kod ema program ge mi wagut kolun mi hasa kodani e mawduwa tibe fulna hame malmat kolin hissa kod mataka gotum naruge dos faha kurma madi city group of hospital korea gendima rafa refa harakata ka gule gotum tibe fulna hame malmat hissa kod nutka oda ko studio ge debe flok bar wadanwa gotum kalun kurmatin kana farat ko nevi Mariam Jadida senior registered nurse IJMH hospital den hame akami bar wadanwa Nafisa Ahmad senior registered nurse hulmale hospital debe fulna west program faratum harabah hame yakka mi narunge dohuge head mata hani alis ko ngada anitaran mi tibe fulunge harakatoge wahaka dakarga harakata mi haru mi ge kurin feshkemis kuriya de baheno to bayin harakata silsila gote kabida gina harakata ke wahaka met enumis e dimuge kore gon nitaranama badno gomi goto mi goto duhe faha kuraruga komme harako es eduhakan hasa shiaren eba mi nere e shiaraki edwaswarakan badno gomi samalka emme boda edwa heka focus bahata dimadakan amas ko gen shiar me onani patan kore fako bato mi haruge shiar kine to meti e shiar algomenna guleni kon gotakatto dengal man me fursat deviti hama tibe fonno sar boda shukr dannawa komme harako es hama me mahu galmen amoko ane na system faha korane haftaay den baravana duas ei den naruhunge duwahuge gotugal me faha kora duwa ki ehmi malmenge programs tan hama muli haftaay muli mantaves bahala gendane den komme harako es hama wakishiyare ge international hama wakishiyare ge dashungal me masekke korane den mi faruge shiyare ki algon menge naruhun algon menge kurimagu naruhun nanga hamiyat kan dinumun iksod itura warukedwe ade mi e shiara balalar hama alme narhunna wara gulun hori shiaren ade mige ne mazige we gossa hori kantata kum weswara bodan ekan almenna engigen gossa wani narhunge dulaheyo kama narhun demehetten vi gotegga tibuma masakke kofinama ege sabun almenge iksoda qur'an faadata warabbodu misalaka emme kare misale dakkanama covid-19 ge halatuga heimoli duniya wes dimave alami wabai den hama ege zaatuga narhunna ki huriha dimalegga swara shortage wara madubai ei hama huriha bayak westa hamal koramunda kame eduaswaru almenge mimuli duniya wes hodamundi critical care nurses maduwegen uluni almenge gawma wes mi halatu dimavi wara tayyar no tibe halategga me kangai ero almenge wahma waram madu almenge me critical care nurses sa hidume deven hurigu එහෙම අල්මන ජෙහුනේ හම මේ බාලි ජෙහුනම හොරිහා බේෆුලුන් එත්තනක ගෙනස්ගෙන් හොරිහා බාලි මීහුම් වකි ඒරියා තකක මූව් කොග්ගෙන් අල්ම හිදුම දෙන් ජෙහුනේ ඒගේ සබබුන් දතුරු ෆතුරා සීදා ගොතුන්නා නොසීදා ගොතුන් වෙස් ඒගේ ඉෆෙක්ට් වර බොඩන් හම මුල ඉක්සෝදක් කොගෙන් දියා නම්ස් ඒරු නරහුන් ඒගොත බෑවර අල්මන ට්‍රේන් කුරේ ෆහොරිනම නුනි දිවෙහි රාජ්‍යයන් හැම එකනේ බලාලයස් එක හිසාබ් දකු මිසාල් කර රීජනල් හොස්පිටල් තාහු ගවස් ඒ සෙටින් හදාෆ ඒගොතන් ඒ නරහුන් ට්‍රේන් වෙෆතිබි නම අල්ගන් හිතුන් ඒ ඉක්සෝද කුරාන හම මේ ඇබ් බුරකමන් ඒ බොඩකම ලිබුණු වර බොඩු ලියක වෙගෙන් දානික මේ හැම ඒගේ මිසාල් හැම නරහුන් දෙමහෙට්ටන් මේ ගොතුක තියම නරහුන්ගේ දුලහෙයෝ කම නරහුන්න කුරා හේදේ කියල්ගන් හිතුන් හැම ඉක්සෝද කුරාන වර බොඩ ෆැදන් ඒ දුලහෙයෝ ජීල බිනා කුරුමුග තම්ෆීස් ඉන්න තිබේ එබ්බය කියලා හිතුනාරෝ දෙන්නදියම ඒගේ තර අලගන පහ කොල නරුහුන්න කිනි බලිමිහුන් නවර කෑරි මසකේ කුරා බැහෙම බලිමිහුන් තහම්මල් කුරා මොහරියා කමෙන් නරුහුන්න ඒගේ වර බොඩ අසර කුරානේ මේ ඉමෝෂනලි වෙස් තෙන් හැම ගොත ෆිසිකලි වෙස් වර බුරකෝ වර දිගුම් මේ ගේන වගොතතකෙග්ග ක්ලිනිකල් ඒරියා ග මස්කේ කුරා බය වේම නරුහුන්ගේ හුන්නන බයි කාලා මේ උදගූත මේ අනේ හෙම්බුනේ ඥාමෝ ඒගෙන් අරාගන්න මසක්කේ කොරන් එහෙම ගාලාලුම් බේනුවා කංක දෙ මේ ගස්ස බොඩ මේ අලගන් පහ කළම් බේනුවානි නරුහුන්නම් අලාලා එබේ ෆුලුන්ගේ ඒ හුන්න කෙකුලුන් තකා එබේ ෆුලුන්න ෆසේ හැ රක්කාතරි මාහෝලෙග්ග මසකේ කුරානේ ගොයි ෆෝර්කොත් දිනමකී යසවර මුහිම්ම කමකේ ගෙන පාර අලගන් මේ ජලිලා විදාළු වේ ෂෝටේජ් මේ යන්නනේ ගෙන පාර වරන් අවහන්න නරුහුන් රිටායා කොරේ හැම වසීෆායින් එක තෆාතු මසල්ත දිමාවේ මිසාලක බොරකටි ගරිස්සුන් නුනේ යමෝ ඒ දිමාව කන්තත්තකගේ සබබොන්
clinical area ga maske korang unda go hema as a nation alugana hewani mi eba visnan jehe kannege alugana minge ekala kankama visnafa ma masakatuge mahal ekashika ma mahal naruhunna for ko dinu waram mayam esa mufaddu he genuta mi takuraru kuranje wahaken hagigatuge saunu mi handala gedde je kame naruhun ge alun program festivals wahakore naruhunna ke hamwara zimadar pura war bodu zimmen ada kurwa faratake insani war bodu khidmate for kote wa ekema ekamuga demiti bawaruga tibeflunge ihsastan algun ehen emmen hagigatuge se dannang je by faran algun hama fenna manzaren ehnu to hospital toga doba miheko aida miheka farwade daruga narhum bes ek fahkurave me jada kuriga me adada badaru galgun made narhum ehnu kurihatane ge sadate ki ye narhum ki madu bay kehema emme beenumba gadiga effahara gina patient unna alanu demunni eyanna nutana askamuga bay fara barang echi buna tamise bad enmus hagigatuga ane kolmis mikurane hama bura masakate ke komen noko du kolani ke nune nuwegen dakantata mi honnani ehna tahe malumen dekolmis mi visnaje samal kanden je kantata mi giterega hore adi hasagate mustamo hiterika narhunda vis beenumbe ehna den mika do fa korar gama tibe fulunge ek pura schedule dun efara veda hagigatuga mi efara wani kivesnu ege ituru kama mi anna ituru harakatake mi gitere wanna tibe fulunge mi dulho kamanno ne tibe fulunge gulumba dai korma mi hinge ekeke harakataka badar duty wheelifa mi harakataka annani kino ituru additional hm mi annani henno to ema kino to mi harakataka badar go kolko harakataka to mi fara mi exam kore fu mi hiri mi no wanadu algan me harakata mi fashion ifurta algan menge me oti sports meet mahal city group of hospital ge huriha hospital take vilimale IGMH dharmawanta adi hulmale hospital ke paratun den algan men nami ge hiterikam for ko devi moldis police service hulmale area den war furiha maya warang hama furiha naruhun golige warang enjoy kori hama sports meet media hukurdo havir algan men ba wafi den ege sababun hama algan mengi terega hama war bodan ebbawantakan ituru eka kanika daswe mi itura masakkatan hama furiham kame genuwa kala adi stressa durwela hospitalum beeranu ko vela ekala maza maholega mi wagut kolen heda kollan libodi ma horihana rumbe samwara hingama sefativi den efa galgan menge mi oti mire onna algan menge dina night e algan me mi horihana rumbe komme aharak we samwara ummid kura waran enjoy kura re am algan menge nasa stege dina night ke mitiwe sama mi oti algan menge hama horiha hospital ta guligen hama ekkon hinga harakate ke gotoka mire algan menge onna den almen amma den hor program me items ta dema urge kore deme vidalo narhon as hakikatu ka mifa dosta faha kuran hama faha kolan je kamake almen hama me committee ta ho gaya mi kan hingare yomuge sama narhon oleni ekamois alukan menge hama first priority ki balimi hona deve hidumai almen ko mifa da kankamakon evs balimi he kallibe hidumataka evs kala onikame naannane almen ekan yagin kofa ege fahuga almen ehen kantata korani den hama ehemme almen bawa mikal komme event ek gaves misalaka mire almen ge dinner night kuriya dairuga ham hidumatuka bayen naruhon tibba wane ade wage faha korisana mi hitengeri එමෙන්න එක්කොට මේක බැවරියන් නොය වෙන එක ඩිකස් ඩියුටි තව ගම හොරිහා හොස්පිටල් එක ගවස්තන් තනක බේෆලොන් තිබ්බා ඒ දැන් නරුහුම් වෙලවා වරබොඩ් සැක්‍රිෆයිස් දැන් මම මේ ෆුර්සතුග ඒගොතන් අල්මෙන් බාවා එක කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් තවුග හුරිය දායරුග හිදුමතුග තිබ්බවා නරුහුන්න ශුකුරු දන්නවම බේනවේ දැන් අල්මෙන්ගේ හැම මේ නර්සස්ටේ අබදුස් කොම්මේ හරක සල්මෙන් balang abu dos tafatu kantata ke rawale beto e vidal ving album physically naruhung enjoy kora kantata ke gosi de mire monnani naruhunge agwazan kurumuge gotun album bawa dina night ko me harako dem mi mahang ekko bahalanga donnane community yang album base ko fain harakate eka school health ang album iskame den school health ge waki age category and again dem mi haruge me nafsani dulahiyo kama kudin ahul veri kuruwan album program taken hama hingane adi ege iturum wes me alma abudus war naruhun puram beenu wakamenge mujitamaya hidumate for ko dinu ekama wes almengen hospital da masek ekoffa e fursat almena kan ha boda kal libigen ennude mikhala duwa he galmena kame kodde wen hem mi fahar almenge target audience kan me hedi ane vemko ge muazzafun
naruhunge duwahuga alme mujtama ko de khidmat eko alhetun almana mifar kureve emme rangalu masek ekkanege befulunge masek hatuga ebefulunge sihatange ebefulun visnani kihinetto emme rakateri gotuga ebefulunge masek kurani kihinetto efada kantattaka mi hasako sihi efada kantattaka ebefulun helon teri kuruman alme programming hingana den emme fahu program kamyonani fan service manadu saastura enamu galme baba research conference meeves almena war has conference ei naruhunnaki sehidarak befulnaki egazatu gawara ilmi bay befulnaki miyadu ungene kantatta miyadu almen tajriba kura kantatta madamayan egen edibe ibrata akiga almenga madama battan kurani abadwes egotan ei abadwes a kantattaken almen tajriba kura mundani egotun miharuga ane naruhunge tawlim ka biswara bawer research dan hada mundani almenge e beenumen e huriha research en ettanakan ekko ane mustaqbal ga den naruhunan annati kudinna adi kiyewumuga namaves noni ebe fulunge masakkat ge mahawlan itura masak rangal kuruman namaves e research tawge beenun kurun ehma e research tan ettanakun libene goin hada dinuman almen furata mifar baba mifar nam komfar salmen baba event de mifar khas kamakan innane Fiakurega tawara muhimu kamen henu tabdes mi farwa dinumuga tafate ki badi baya ki kankamati befron mi ilmi nazarega hamati rasata duniyage ki kankoltaga kore mundaruga e mawdumat almengi mujtama hames forum almengi mi nedevanti be hori hafarata e mawdumat ke farita mawdumat ka wuma ki wara fase mi muhimu kamen adi hemme e mawdumat ki fase exis ve mawdumat wumes mi giterega hamwara muhimu kamen gotuga fa kore den harakatoge wahaka dakka fenge talun hitagara ham mi gagandaka mi tibe fronge mi duha gulige taval kure fare fahuri huri harakati ge wahaka mi giterega fa kore bige mi die ehna mes naruhunge hidmata tibe fronge mi fa kore naruhunge duha gulige mi badal ma hitagara ham mi interview mi dair gal mi hituko fete swade mi ngeto mi anjali da khato heto mi daira ge hidve kurawata mi harmi mi fanara harfuri solwana haram waragina tajribata kore fa hunna waragina befulna badal kore fa hunna war tafatu ihsasta hunna hagigatuga badi enduga ginadu honna mi hako farwa adibi rangalwege nikuwe gendare koreve ufavir ihsasta ken hunna hame hemme abadan algomina wakwe genda amika digumuddetaka farwago hodafa wakwe genda kom befulaka ko hiddati ihsasta befun koraban ehma tafatu ihsasta ka ekuga komme duhete befun ti heda koraban narhu warabodu gurbane ti befun wada kobato mi daira yan adan nikonna kodinna tikore vi tajriba fanara har ti heda kore viruga kinto hibar hode narus kamaki al dannawani hama waran aade khilaf kamake ekkamaki as mother hama anhenegge haisiyatun mammege haisiyatun hama ane almen amildevs tajriba kura kantattake almen ves ane furatama dariyel libe duwas baliwa duwas mam fam wakiwe da duwas baliyenduga aidak beful ngonna duwas ei hama almen personally as a human hama almen tajriba kuramun dakanta naruhakave mammige hasakamaki aneka mi go through kura kantatan aneka yam mi dimawa huriha kamegga hama emme kaarige hormuge fursate balibe anekage visnumun eti visnalumuge fursate balibe aneka yan ehi terivumuge mi almenage motivation e badibe emme dati daniwalutawga alugunduge tajriba beedun koggen kihinetto alugandu mihalatuga mi condition manage kurani e hunaraki asunaru heggag huna aadya khilaf hunare ema ane kurimaguga mi darus kama hama annati bi befuna ad hassako firihen naru hunna alme mikal komme duha kama beenu ve befuna nge hibwarde asu mi narus kanden feshigen ai anghenunge tereng kama vative kannenge anghenuna hasa kamege gutkama nani namis mi wara physically ves mentally ves ane masekkaten hama wara buravis masekkate wara emotional ves masekkate almen hama hivwar den beenu ve firihenu nam bidaira ngauma den hama ane diriwolma kura masekkate gotum ves hama wara rangalu masekkate dini gotum bedias mi hama wara rangalu masekkate rohani gotum bedias mi hama bunan nenge kahala ufaveri husastake kurwa anekaya timannage faratun kantattake kodde vijje aneka hinhama jassale wene kantattake timane kure vijje e husas hama komme duha kwes kurwa kame den ehema annanti bi narhun mi kudinna vesal dannawani mi hama wara rangalu daira ke mi daira tikuden annashe mi daira ituran hama kuri aruwene daira ke kuri mag oi fursat gina daira ke mi hama
වඩන්න වශ්‍ය හොරයක් උදිවස් විදායර නෆිසා කිතන් ආර්තෝ අලුගොන් මිදාර ගොලේ තමයි හර නවාර හර්ෆුරි විහිවන ආහාර මේ අලුගොන් එහෙමදී මේ අලුන් මේ ලෙවල් කොමසර් ක මේ ආහාරුගේ ගොතම් බදල් තජරිබා කරලා කියනවා නේද කීනතෝ මේ තජරිබා කොංකල් තජරිබා ගොතගතෝ මේ නවාර විහි ආහාර කඩතු කරන්නේ අලුගොන් දන්නවානේ අලුගොන් මේ වර මසක්කතගේ මාහාලු මිහා මේ විහි ආහාර වෙගෙන් දියේරුක අලුගොන් ෆෝහි කරු එවස්තව හෙන්නාදේ හැම තෆාත් හැම තෆාත් තජරිබා හැම කොම්මෙදු කොස් කරවේ නරුහක වියස් අන්න බලිමීහුන්ගේ එක එක ඉහුසාස්තන් හැම එක ගොයිත්කොතන් හැම අලුගොන් මෙන්න හැම මෙයන්නනේ දෙන් නරුහෙගේ ගොතුග මසක්කේ කුරුම් මේ අලුගොන් ලිබොන් හැම වර බොඩ නසීබේ අලුගොන් දන්නවානේ අලුගොන් මිදායරෙන් අසු ශාවුවේරි කන් ඔෆේ දුනීවෙස් හැම බලිමීහගේ ගොතුග අලුගොන් හොස්පිටල් එක ගොස් එබේ ෆුලුන්ගේ ඕගාතරිකන් අලුගොන් හැම ෆේනි අලුගොන් මිදායරෙන් හැම ශාවුවේරි කන් ඔෆේ දෙනි දැන් මෙවි නවාරා හර්ෆුරි විහිවන ආහාර අන්නේර ගාලගොන් මේ මුස්තක්බල්ග මිදායරෙ කුරුමත් ලාකො දෙන්න අලුගොන් බොන්නදන් ඔති මේ කෙරිගෙන් හැම මේ මිකම ශාවුවේරි වෙගෙන් කුරුමත් ලාෆියාමෝ මේ වරන් හැම කුරියරුන් ඔය දායරා එකේ මිහාර අලුගොන් මෙන් තෙරේක තවලිමි ෆුර්සත්තක බලාලා අයරුග මාස්ටර්ස් ලෙවල් ලා හැමයන් අලුගොන් මෙන්න එබ කියවේ මේ දායරායි එහෙම වීම මේ වකේ එහෙන් දායරා තක බලාෆ අලුගොන් දන්නවානේ මුස්තක්බල්ග අස්ලු මා උසාලා දායරා එකේ නරුන්ගේ දායරා එකේ හැම මේ අනෙහෙන් බොනඥා ඉන්කම් ගේ ගොතුම් බලාලා මිහාර එමෙ බොඩක් උදින්ගේ හිතක ඔෆේ දෙනසු වාලෙක් කන්නේගේ ඒකත බලාලියස් මේ හැම එහෙන් දායරා තකවර හැම ෆුර්සත් රංගල දායරා ගොත ගාලගන්න ෆාහ කරානේ දායරා Berburu syukur deh beful nasi kita dalam program pada yang ahli hisa kode Muhammad Kota kadang ahli beful nggak ti tajriba wes aku masalah kati hisa kode Muhammad deh beful nasi asal masa kurang gitu ti hikmat ka pura masa kate zimma bodo masa kate risiko sport masa kate nama sepuhi kemana nanti hikmat ka tiba wani hama polis faham kode insan is hikmat yang tuh mi husekan wazifa goto ge nun naruhako nar mi wazifa da qurani ke husekan da qura wazifa ka bor boda amida kame ge goto ge deki ge qurata me fenani eh none ka edima da ka shawbere ke furegenne wazifa ka nu da de to bore fase ko me se mage hiya qurani ma debe fulne sadi se par program ge namuga shukra da kuramu alum program ke namuga tibe fulna do ge he mata ne aris kora hama faagati mustaqbal ka ge debe fulne sa shukriya